Riri atongoria mwaho-ini wa mung'ethaniro maratuika ni icigo cia bururi gwetha nyiti mbaru ni mahinyiriirio gukorwo na urumwe ni gukinyaniria kioneki ugathondeka thirikari yukite. Kuringana na mutongoria wa kiama kia DRM Peter Ndabiri, atongoria aya mangiahukana thirikari ya Kenya Kwanza ndihira wathanini. Ihinda-inĩ rĩu agĩikia rĩtana kũrĩ Kenya kuoya kura na njĩra nene, augĩte mwĩhoko wa Kenya wa utongoria mwega ũrĩ moko-inĩ ma mwena wa mũng'ethanĩro. Vile mkuonyesha na waomba msivunje uhusiano yenu. Nimukwenda manyitanire? Aya nimegutuonia who the president will be among them. Na matuonia hau ni otogeka atia? Mwena-inĩ wake ũrĩa warĩ mũmbunge wa Mwea Kabinga Wachira agĩũkĩra thirikari kuma na gũtiganĩrio kwa mũrĩmi wa mũcere, gũthũkanga gwa barabara hamwe na wagi wa maĩ mĩgũnda-inĩ. Katika Mwea tunalima 30,000 acres of rice. Na kila mkulima analipa 5,000 kwa mwaka. Hiyo pesa yote about 150 million inaenda kwa hii citizen ya Kasongo. Na tungetaka hiyo pesa irudishwe Mwea, itengeneze mabarabara ya Mwea. Tangu hiyo serikali iende, mchere bei yake ni kushuka, inashuka. Kabinga Wadhayo waliwacha ikiwa 85 shillings na alikuwa na maono ya kupeleka ikuwe 150 shillings per day. Sasa inashuka. Wakati Kabinga alikuwa anatoka kiti, tulikuwa na barabara 183 kilometers. Saa hii zingine karibu zote zimekwama. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.